Dear Mr. Lovely. Amom niya, nakaragrag sakak, gapta nakikalay saka kanyak. Ay ayatan ka unay. Nga uray, saan ka nga ayayatan? Patya ka masursuro naktumatla nga ayatan. Katong palag ti karikan ka. Pagadalan ka, uraan niya kurso ti kayat mo. No kasta nga rod, mapanak ton again roll inton umay alawas. Apag iso, mangrugin ti enrollment. O sige, makamukan na niya kurso ti kayat mo nga alain. Agyamanak dino. Kat saan ka nagtanag? Tasan to masayang tigastusam amang paadal kanyak. Ikarik asay saya atat ti panagadal ko. Anak ko, kumusta ka mo't ijay balay ni Dino? Okay, mat nanang. Awan ka di ti parikot mo. Awan nanang. Kinapudno na. Mapana kon again roll inton umay alawas. Ay, nasaya at mo't nga rod no kasta, anak ko. Kahit pasensya ka lakuman no sanda ka akabailan apagadalan iti kolehiyo. Amumatan ti kinarigat ti panagbiag tayo. Iso pinilit na ka kanitatang mo makikalay sa kanidino. Gapo taam mo may maikan na ka itinapinta sa masakbayan. Wen nanang, maawatak. Iso nga rod nga imanugutak makikalay sa kanidino. Nga oray saan ko nga'y ayatan. Gaputa kayat ko ti makalpas iti kolehiyo. Oray adayo ti baet ti tawan mi kanidino. Saan akong anagdwa-dwa anak asawa kan kwa na. Ang palagipan ka, anak ko. Uray ko na masaan mo nga ay ayatan ni Dino. Rumbang laang nga aramidam lata ti responsibilidad mo kas asawa na. Iti kasta, marik na namat ti presensyam nga asawa na. Wen nanang, aramidot dayta. Nursing gayam ti inalam a kurso, Nelia? Wen Amanda, dayta ngamin ti kayat ko a kurso. Kayat ko ti agbalin a nurse. Wen, mayat dayta a kurso. Dayta kumamot ti alaag idi a kurso. Iso na lang, tasaan akabailan dagiti danakkel ko. Nangina ngamin ti tuition iti dayta a kurso. Iso akin ang maestra lang ang tinala. Naimbagkan ka ta nakaturpos kan. Idinto ta siya, mangrugi akpay laang. Sana bale, mabiit lang aglabas ti panawan. Ang mga no saan munto ang mapupuhutan kat agturpos kanton iti kolehiyo. Sa bagay matkat di iso asay saya atak ti agadal. Tapno makaturpusa. Kat matungpal to ti arapaap ko nga agbalin a nurse. Naka-enroll ka din, Nelia? Wendi no, nalpasan. Kat mabiitan amang rugi ti klase mi. Alang rod, agadal ka na imbag. Ibagam lang kanyak no niya nagiti masapol mo iti panagadal mo. Wendi no, kat ulitat manan ti agyaman iti panang paadal mo kanyak. Awan rumba nga pagyamanam. Gaputa dahi ti karikan ka idiar-arman ka palay. Amo kami na saan da kakabala na pagadala ng iti dadakkel mo. Wen nga rod di no, nakurapay kami ngamin. No saan ang makipasada ni tatang ko iti tricycle, awanan pangalaan mi iti pagbiag mi. Kat ni matnanang, no saan ang makilaba, mapanmat aglako-lako iti nagduduma a klase iti natnaten. Tapno matulungan na laang ni tatang para iti pagbiag mi. Nakapasyar ka mat dito'y balay, Nelia anak. Awan ka di serakyo itay di pagadalan. Awan tatang, iso ngay may kayo mat sinarungkaran ka ni nanang. Wan gayam, ada papaitad ni Dino para kada kayo. Ato yun. Grocery samot dagita, anak ko. Ngun nga paisaw anak. Nagagunsamat dagitoy. Wan nanang, tatang, para kada kayo aming dagita. Kan saan na aday ta? Adapay papaitad na akwarta para kada kayo. Ay na, nagsaya at gayam ni Dinong anak. Amo na kami pa'y apurwakan at dadakkel mo. Awun nga agpaisaw, anak ko. Imbag man tamalagip na kami gayam ni Dino. Wan nanang, tatang,
Talaga na saya at tao ni Dino. Kaya't nakunana pa'y, ano ada kano kasapulan nyo, saan kayo kano nga agbabain nga umasidag kan kuana. Kumusta mo ti panagadal mo, Nelia? Okay la tamat, Amanda. Ay, makaban no? Ngam okay laan. Talaga akastoy ti kolehiyo. Unmat ngamin. Tinapatag, inutam amatungpal ti arapaap mo ang makalpas iti kolehyo. Isungauray ko naman narigat, kabalam dayta. Gapo, tada arapaap mo iti biyag. Isungarod ang nakikalay sa kakanidino, tapno matuloy mo ti agadal iti kolehyo, saan ka di? Pudno dayta, Amanda. Kat pagyamana, gaputa na saya at latamot ni Dino kanya. Nga uray amuna, asaan ko nga'y ayatan. Kan saan la dayta? Uray kadagiti dadakkel ko. Nasaya at mat ni Dino kadakwada. Pasaray mangtad pa iti abasto dananang kantatang. Kan saan la dayta? Ikan na pa'y ida iti kwarta. Makitam ti kasta kinasayaat na. Ang madamag ko man, Nelia. Ti anya? Aging ga ka di ita? Kat saan mo pa'y anasursuro nga ayatan ni Dino? Saan pa'y, Amanda? Diyak ka mo no, masursurok tumatlaan nga ayatan. Kumusta ti panagadal mo, Nelia? Ada ka mat gaya man Dino. Ay, mabitla nga, ipapudot ko ti masida. Saan? Siya akong ti makamo. Ala, ituloy mo lang taday tararamidam. Ngam, Di nakpagdanagan. Kabaalak na si kasun ti bagik. Ituloy mo kit ni tararamidam. sigurado ka? Wen. O sika, nangan ka ka din? Saan pa'y? Diyak mo't na napupuutan ti oras. Naglutok ita-itiin na pultan si daan. Ngam sanak pa'y anangan. Inlepas ko ngamin daytar aramidak a project medyo pagadalan. Kasta ka di? O alang arot, umika. Agiddan ta namangan. Madamdaman ton nga ituloy mo reta. Sana ron nga baybay ang tibagim. Aywanan salon at mo. Iti kasta, saan kang agsakit? Nelia, anak, kumusta kan? Kastoy nanang, makumiko makiti panagadal ko. Kat, kumusta mo tilin na nganyo nga agasawa? Nasaya at matlat na nanang. Saan na kami apagdanagan ka ni Dino? Ay madamag kumangayam, anak ko. Aging ka di ita. Kat saan mo pailaan na surusuro nga ayatan ni Dino? Idintaw ta na kasaysayaat kan ka. Saan pa'y nanang? Namuray no kasta. Nasaya at latamot ti ipakpakitak kan kuana. Dandan yung sumampat ni Dino. Piso adarasik ti agluto. Sigurado ang mabisinan day jay apaman ang makasangpay. Sana bali ta dandanin maluto day to eh. Nagpanglumot na talutlutom niya. Anya ka din ita? Ada ka mat gaya man Dino. Diyak na puutan ti sasangpot mo Makumiko maknamin ngaglutluto. Unya ron. Anya ka din ita ilutlutom. Mabisinak paikit din na makalangab iti dayta. Ilutluto, tay pag-aayat mo asidaan. Tay ngay kare-kare. Isubot na gaya man nagbanglo. Tinasaya, tulungan kan. Iti kasta, dara sa malpas. Saanan, agtugaw kalatan dita. Sana balay tadandanimatan maluto. Iso nga agi na nakakit di. Taapaman ang malutok da ito'y, mangantan tumatan. Amanda, apay natakas to'y tiriknak. Ha? Apay, Nelia? Ada ka di sakit mo? Awan sakit ko. Nagsalun atak tupay. Anya nga ruti kayat mo asawan? Kasla maininlawak matan ka ni Dino. Anya? Ay na, friend! Kasta talaga. Gaputagas tawa kayon ka ni Dino. Kan uray sa nga pulo kat may sa tibaet titawan niyo. Saan amadlaw? Gaputan na taermet ni Dino.
Aklonat nga ididamo. Awan na pulos mariknak a panagayat kan kuana. Gaputa kayat ko laang ti makaadal. Iso nakikanlay sa akin kuana. Ngamita, kaslain inot mo tan amat-mat nagdiriknak kan kuana. Nasaya at mat no Castanelia. Rumbang laang nga masursurom nga ayatan ni Dino. Gaputan nakikalay sa kakenkwana. Ken, saan anarigat nga ayatan ni Dino? Gaputan nasaya at atao. Ay, agyaman na. Nalpas matlaan ang aramida ka project ni. Makabanog ka talaga. Oh, nalpas mo ka rin, aramidam na niya. Uwan din no, nalpasan. Mabit lang ha. Mangidasara kon tapno makapangantamutan. Nakaidasara kon. Iso nga pag iso, tanalpas mo aramidam a project mo. Umay ka tamangantan, tapno makay na nakamutan. Anya? Si Kanti nang idasar iti kananta? Uy, ang awanan niya man na reta. Amok nga ado ti pakakumikumam a project iti pagadalan nyo. Iso nga la, umay kan, tamangantan. Mabisinak mo ten. Alaro din, mapantan iti kusina. Tauray siya, mabisinak matan. Dino, umadanin ti panagturpos ko. Wan nga Rodnelia. Kasla kaano lang hindi nang rugi kang agadal iti kolehyo. Ita, dandanin ti panagturpos mo. Agyamanak iti ado agastos mo iti panagadal ko ha. Sa narumbang agyaman ka, ay ayatin ka. Kat aramidat no niya ti pakaragsakam. Suportaran ka karang iti arapap mo iti biyag. Isagot ko kan kaday ti abaligik, Dino. Kat ulitak manan ti agyaman kan ka. Rambakan tayo to ti panagturpos mo. Iso nga ibagam to kadananang kentatan, ta umaydan to diti balay. Madanin ti panagturpos mo, anak. Wen nga agpaiso, anak ko. Kat itapay laang ay kablaawan dakan. Agyaman at nanang, tatang. Ay, wan gayam. Bilin ni Dino nga umay kayon to kano iji balay. Rambakan tayo kano ti panagturpos ko. Ay katwen anak ko. Ay, asino nga ti mangimartakan ka? Ni kadidinaw? Ay, unay kalakit din ay abak-baketan. Siyempre, ni Dino ati mangimartyakan kwa na. Gaputa isukat nga raw tinang paadal iti anak ta. Wan nanang, tatang. Ni Dino ti kadwak. Ngam, kunanamat, ano kaya tsukano ka ni tatang? Mabalin latamot ada kayo. Ay, umatindar kami laangan iti graduation mo, anak ko. Hanggang nintulatan din no ti kaduam nga umuli iti stage. Okay, nanang. Day tangarod ti ibagak ka ni Dino. Ay, kamaudyanan na, friend. Nakaturpos kamutlangan iti kursum. Wan nga rod, friend. Kat utang ko amin ka ni Dino daytoy. Gaputa isukat nga rod tinang paadal kanya. Kat, anya ita ti planom, itata nakaturpos kan. Agi na naakpay laang. Into next year to laangan nga ag-review kan agegsamak para iti board. Kaya't kumat nga ikan iti panawan ti asawa. Nasayat day ta planom, friend. Nasayat mat nga ikam iti panawon ti asawam. Tabarang maadaan kayon ton iti anak. Wan Amanda, kaya't ko nga ipaayan iti oras ti asawa. Kas panagyaman kumat iti kinasayaat na. Sigurado ka kadi, asaan ka pa nga board exam? Sayang matitawan. Saan masayang day ta Dino? Sana bale. Agegsamak tumat lang next year. Okay nga ron. Sikati makaamone niya. Dino, inarakop nakmatan. Apay, Ay, di mo kadikayat nga rakupan ka. Aging kakadita, saan nakpailangan na sursurong ayatan? nagbidot ka Dino. Bayat ti panaglabas ti panawan. Ininot ang nasursuro ka nga ayatan. Gaputan nakasaysayaat ka kanya. Uray kadagiti dadakkel ko.
Agpaiso ka di tinangin ko na niya. Ay ayatan na kon. Wandino, ay ayatan ka. Kat iso day ta ti makagapo, no sa anak pay laang nga ag-exam ita. Gaputa kayat ka pay nga ipaayan iti oras. Nakasaysaya at kaunay dino. Iso ana sursuro kamatlaangan nga ayatan. Anya ti kunam Nelia. Aginaw kan. Adanton apo ko me. Nanang, napanak nagpa-check up idi na minsan. Kaputa madmadi tiriknak. Kat agtalo abulan gaya mantiin inawag. Ay na. Ay, kamaudyanan na. Adamot langan apo ko me. Kat patsag nga oray ti asawam kat maragsakan may. Gaputan danton anak yaw. Nanang, talaga anak karagragsak ti asawak. Apaman anaamuan nang agdadagsanak. Ay, Iso nga roda kasta unay ti panangbilin na kanyak, asalwada kano ti sikugko. Mga anak kano kadagiti nasusustansya amakmakan. wen anak ko. Kasta ti aramidem. Kan saan ka unay agbambannog Saan kang agpuypuyat? Nanang, didak pagdanagan. Nilya bakit? Agpati ka pa na dito pala ha? Agawin ak man na dagos. Inaklabilinan ti katalag ko iti negosyo. Wandino, dinak pakadanagan ditoy. Saan ka unay nga agbambanog ha? Nangruna ka ni, dakkelan ti tiyan mo. Kayat ko, nasalunat ka kanti agbalintong anak ta. Di ka agdanag taan na dakti bagik. Iti kasta, nasalun at to ti ipasngay ko nga anak ta. Nilya, kayat ko, agpada kayo anasalon at itipas nga imuntong anak ta. Kaputa ay ayaten ka unay, kastamot ti agbalintong anak ta. Kasta akmat dino, ipatpatag kamat unay. Kat agyamanak, iti kinasayaat mo nga asawa. Kedajiti alda akasla ordinario lang. ID nepan ni Alice iti peleng tapno ada mepangan iti pamilya, idie engarud nangrujiti sakita sen nama puka. Kanayon akuna ni Joseph anga awan kotana, tanada del menen timota, injim iti panagkuna ti pusana, ada sabali a pagastuan ti sweldona. Imbes sa tulungan ti asawa, pinagsuspetsan nape ni Alice apay na pintastaibdo, apay na bayag iti palengki. Apay ada kunana e lalaki. Kasla inoldo a degam da jeti sao ena alis mismo ket nagdawadwa no isupeti ag bigbid dat. Nanjim ay di nakita na iti cellphone ni Joseph da jeti chat, I love you. Iti sa bali a babay napuko ti pigsa ti baru kong na. Iti sanggonan ti anak da ana miles, agsenggit ti pamilya panawan kadan ti agpetinga. Weno ada pe kadi lugar ti panagpagawan, ada da jeti ayat asan a mangruji iti nasam it a anjasem. No diket iti pangtot panagapa ken sugat a nabayajin injam sen pela nagas. Kasta tinangruji iti bayag ni Lovely ken Rodel. Tanggal makita ni Lovely data ela lalaki aksabli iti lajup na tinapasamak ID ti panakabangga tay panakatamba ken ti mesa akasla sen pulos imme. Manipod restaurant aginga iti peleng ure iti simple e galanggong nagbalin e gubat da GT sa sauda. Nanjam ti bayag ada met kadajiti oras amang baliktad iti puso ti tao ay dinawanan pulti amana ni Lovely ni Rodal ti imuna e tumilong sana nagrugso sina nanjabilang itinaplabas idi hospital inat nakita ni Lovely ti pudno kinembag ti lalaki kagerana injam kasano no ti kabusa mo ID isugam ti mangsadan iti panagmemesa mo ni Nilya mesa a simple balasang a napulit a mangpuli ita narigat a dalan mangjag ti pusona weno isalakan ta masakbayana iputa iti rigat ti bayag impalubos nati panakikulisak ken dino sin gaputa e ayatan na no diket tapno makapagadal makatopos ken matangpol ti arapap na agbalinanos tanggal gastos ni dino iti tuition tanggal tulang na kada jiti neganak ni Nilya ket kasla pamadayo anarik na ni Nilya, injam ada met beso la mangribok iti lag ti puzona. Kasasawa ada izu iti balay, injam kas babay, sen payanan aniti panagayat na.
Nenjam sana nalimek ti kinimbag na dino. Inaldo a pananggawan, panang suporta, ken pananggawat ti nanjiyag iti inat a panagbalbaliw. Aging nga natakuran ni Nilia ada ayat, asan a dadara sang umay, injam no damteng, napit po no injam iti kari, ay di agsikog ni Linit, ti kayat na langket ada iti abena ni Jason, te lalaki ananji kari iti masak bayan da. Nimjam tar papanga abroad, ti nanggala iti tona ti puzo na. Kuna ni Jason, agapano tapno ada kwarta, tapno nasiyat te biyanata, injam para ken Linit, tanggol flight, tanggol sena nasang bata na text, ket kasla basit a panagpitinga. Idi rujin ang agbalbolu ni Jason, naktolinad ni linada kumakapiti namnama. Ninjam na dongogo anay ti sakit ID na baga kenkwana anga awanan ti relasyon da, ken ada sabali a babay iti baig ni Jason, mesa ina. Nasagatan injam san anaparmek, ni linet ket napalit a bimangan para iti anak na. Iti tenga ti panabetrayal, panababen, ken panadmi may sa ada kadi pa'y gandawe para iti baro ruji. Dear Mr. Lonely. Anya ka mo taninsan. Nakita mo lang nga ni Rodel iti dadya panganan. Saan mo na kaya ti sumrag? Sapay mabisina kon. Mapantay ti sa bali a panganan. Sapay medyo adayo pa iti daduma panganan dito. Kan nagpudo ti magmag na. Ano sa mun Saan ka nagreklamo? Kasla saan ka alalaki? Apay mo't ngamin nga adda day dya Rodel ijay. Anya ka mo tan. Panganan dadya, siyempre mabisin. Iso nga dayjay. Nagado a panganan. Ijay pa'y papananta mo tinapanan na. Kasmutkan ka. Paboritong dadya restaurant. Kaya tasawon na ita nga agpada ti testyo. Oh, saan ka day? A paboritong dadya restaurant? Ay, saan itan? Apay ka di akas talaon na tiguram ko ni Rodel kat nagsingpot mo. Nagkuna na singpot. Awan pa'y mo't nadamag ko ang madingay naramid na. Saan mo ka din amalagip tinapasamak kada kami idi addapas kan adinarayan tayo? Nabayag mo't na dyan. Apay di mo pala malipatan. Talaga saan ko amalipatan? Kaputa pulos man la saan nagsorry iti panang bangga na kanya. Saan namo't ngayon kagara? Nagbinangga kayo at agpada sa bali kitaan niyo. Ngam iso kumati og sorry ata iso ti lalaki. Kasano nga agsorry kat sinuplada ang matadagos. Siyempre, nasaktanak. Taurayak lang natumba. Di naktupay tinulungan na ti Magda. Kasano kat sinupalpal mo adagos. Siyempre, nabainan mo't saan nakanuti tao. Aguray ka man. Ni Rodel ka di ti kanunungam. Awan kan kanununga kada kayo. Kasinsin ka, markadak mo't ni Rodel. Kaya't ko lang amin nga agkapya kayon. Sana bagay nga agkabusor kayo. Mas bagay kayo nga agayan ayat. Hay, pakawan no dayjay pay laang matatao. Oray awan. Ay, nalpas mo't laangan ti oras ti trabaho. Kaya't ko kumamot ti agaliwaksay. Mapantayo kumamot agpasya-pasyar sa tayon to agawid. Ay, pasensya kan, friend, Sana ka mabalinita. Agkita kami iti kaayan-ayat ko. Anya kamot. Manipod addan kaayan ayat yu adwa. Saan tayon ang makapagkukuyog nga agpasyar? Uray datalaman ti agpasyar, Roda. Oy, sorry not friend. Ngamin, agkita kami iti boyfriend ko. Ha? Mangbiro ka ngaminan iti kaayan-ayat mo. Oy no, si kalaangin ti awan kaayan-ayat nakadatayon. Apay kumasyak ti agbirok ngay. Kasano ko mga daagaram kan kakit nakasupsuplada kan tumat. Kabutang da ka nga arman. Ay awan bibiyang ko, nawan agaram kanya. Saanak ngagtatakkon iti kaayan ayat. Sige, agmay-may sa aklatan ang mapanagpasyat. Talagang namin nakayat ko ti agaliwaksay. Kan adapay gatangat. Oy, pasensya ka na, gayem. Maawatan na kamin tumat. No, danto kaayan-ayat mo. Awan parikot. Maawatan kayo. O sige nga Rodan mga friend, agsisina tayon, urayan na kunti boyfriend ko. Umunadak pa yung umuna di taahan ka. Gumatak iti bulb, tanapun iti bulb iti siat. Amangan no agri ka pinton madamdaman, kat awanan paggatana. Manong,
Kwentaam amin da kita naman oh. Gumatangak man iti bulb. Kapit lang, miss. Natak lang, tigat katangin ni sir. Si Kamanan? Ne. Apay. Ada problema? Ti kinaado ti tao ang makita. Si kapay laeng ngat. Siyak ti imo na ditoy. Ket no saan nak akayat ang makita. O di pumanaw ka? Pangasyo. Ang kayo ko mga agapa dito eh. 500 tibayatan, sir. Oh. At ti bayad ko manong. Mapana ko. Taaddan ti babae ang nagalas ti ugali na. Si katinalas ti ugali na. Ang gumatang ka ka di, miss. Uno, makiapa ka. Ay, sorry Manong. Gumata nga. Daod lakit na ron timod kong agpasya. Makapasuron mo na dyan lalaki. Mapanak man lang ang gumatang iti si daon ni kanina nagtagawid ako. Tama ng tigatang kaya si daon mo. Ay, kasla presko da dya galunggo. Nabayagan asaan kami ang nagsida iti galunggo. Da dya langan tigatangan. Tata, may sakilo man dito eh. Ay, sige na ka. Mabidlaig tamang kilo ah. May sakilo man na galunggong iyo, tata. Ha? Sursurutan na ka di? Ha? Pagan ano ka matasurutan ngay? Ulbod, imposible mat ang naira na nga da ka man nandito paggatanga. Damagam kinitataan song no asino tapno saan mo nga ibaga sursurutan ka? Nabayagan na sukik ni Rodel, ma'am. Saan kayo nga pa? Oh, at tuyan tigat-gatagam. Saan ka makiap-apa, tata? Daita babae ti mga apa kanya. Ay, diya ka mo kan ka. No, apay asika kagurgurak ti kanayon ko makita. Apay manan akas tataro pa manakaw. Awan pa'y iisimam. Ay, mabakitan ka abalasang no kasta kalatan. Anya kayo mo't tatang. Basta pa'y matibagayo kanya. Apay, anya manan ti parikot mo. Kaya't ko kumangarod ti agpasyar, ngam nadadaal matimod ko. Apay, uray tumoy nagbasitan na ba nag-agpupudot ka? Kasano? Amin na papanakat at daday di Rodel. Ay, abangan mo no anda kaya't asawan da ita. Anya kumangay mo tatang. Abangan no ni Rodel ti kagasat mo. Hay, uray agbakbakot ako na balasang. No dayjay tumutla ang Rodel ti pakiasawaak. Ay, saan na anak ko? May mayat. No, makiasawa ka. Good morning, lovely. Good morning, Rhoda. Good morning. Apay anala daw ka? Siyempre, napuyat, anak. Di mo lang matultulad ni Rhoda. Uray agkita da iti boylet na saan amaladla daw. Siyempre, adayo ti paggapwak. Kat, kumusta mo ti pagnamidikal man? Awan la tinaam-am mo, mga agbalin nga inspirasyon mo? Ay, saan mo nga ipalagip? Masurunak laan. Ne, taapay manen. Kunak man, agaliwaksay ka. Apay nga rod, akas lamalas mo, ti panagaliwaksay mo. Wan nga rod Nakitak namin iti namindo at daras ti kasursuron ko at tao. Ni Rodel? Asino pa'y kuma? Ay na! The more you hate, the more you love. Anya nga tangagpay, sunod na kayo ti agkatuluyan. Apay ay akanayon yung nga isurun kanyak day at tao. Kagurgorak na ron. Ay, una yun. Nagpipigsamot nun ti panagmartilyo da di ta kaaruba tata. Kun nga rod. Nagparinovate. Kuno padakalan da ti balay da. Siripag man kiti di tatawa no niya ter aramidon da. Ni, kasla ni George Smith ti adda iti bubungan. Iso ati inalada nga trabaho. Ay, jak mo't kiti masigurado no iso tatang. Mapanak man iti balay da inton rabi. Tagdamaga. Kasla si kamot di may isang agtrab-trabaho iti karuba mi, George. Wan. Duha kami ka ni Rodel.
Kaya't ko kumati dumagas iti balayo nga mamuteng mat ni Rodel ken ka. Di si ka kumalaangan ti dimagas. Si kamat. Siyempre ikadwag di tao. Alangan mat asaan ko nga awisan. Apay ngamin nga isupay lang ti kadwang agtrabaho ijay. Kung isumat ti kinasaudang agtrabaho ijay. Inalanak lang nga kadwana. Kasta ka di. Nasingpot ni Rodel ko naktumot. Hay, urayan niya ti ibagbagam. Sanak ang makumbinsir anasingpot da di a tao. No maamam lang iti Justo, maamwam ti pudpud nung ugali na. Ay dah, nagdagag ti panawan. Wan nga rod tatang. Samol mat nga minan, iso kaston. Kasladyak maanusan ti pudot ta. Sapay nakalukaton ti electric fan. Ay, apay kay, maulawa mo tayo. Ha? Okay kayo kadilaan, tatang? Maulawa. Ha? Tatang! Tulong! Tulungan, dak! Nawa na natipuot ni tatang ko! Nangag ko ti pa nagpukpukaw mo. Awan ni George sa kadwa kita ang nagtrabaho. Iso asya akong ti imay dito'y balayo. Tulungan na ko, Marodel. Ipanta ni tatang iti ospital. Nawa na itipuot. Mala, aglisi ka dita tabagkatak ni tatang mo. Sige, umuna ka na rumuar. Mapan ka ije balay. Ibagam kini tatang. Ta isagana na ije tricycle. Ta iso ti pangiluganan ta kini tatang mo. Ala, aggunay kan, agawaam. Ayos ka kadilaan. Madandanagan ang kami, Rodel. Kasano no dadaka sa mapasama ka ni tatang. Di pa'y katagmay-may sa akon. Apay nga minapanunutom nga dadakas ang mapasamak iti amam. Ada ka asi ti Diyos. Pasensya ka na. No nataktak ka iti trabaho. Sige, mabalin mo ti agsubli iti trabaho. Kat agyaman ako unay. Saan ako nagtrabaho ita? Kaduan ka? Amangan no day pagatang dangagas. Awan kaduan ni tatang mo dito eh. Agyaman na, Rodel. Kinapudno na. Kasapulak ti kasasao. Tamangan lumabagtitak ga pwede dahil napasama ka ni tatang. Ala, huston. Adda aklaan dito eh. O atoy. Nangyega kiti makan. Saan ka man ang nagtrabaho? Saan? Urayek latan nga agimbag ni George. Agtrangkaso ngamin. Napana kita iya balay da. Impakaamok tinapasama kiti amam. Sumaruno ka nun ni nanang ni George ditoy. Agyaman na kiti pa nang ipakaamom kadakwada. Awan na nyaman na. Ala, mangan kan. Saan ka kuman ang nagtaktakan ng ibalon? Adamot itidama kan diti ospital. Dahito'y latanti ka nam. Rodel, Apay, pasensya ka ni timpakpakitak kang kay ti kalabas. Pudno ti kunan in San George. Ano amu ka na sayaat. Makitak ti pudpudno nga ugalim. sorry mat No anyaman tinaipakpakitakan ka. Panagkitak ngamin kan ka, kat nakasupsuplada ka. Kat nakaturturod ka. Kasla nagrigat ti umasidag kan ka. Ngam amumat gayam ti agsangit. Si kamat. Adayamot tao asaan na nga amu ti agsangit. O ala. Lipatan tan tinapasama kiti kalabas. Mangrugi ita. Agayim tan. Sige, Rodel. Imbaglangan, mild stroke lang tinapasama kada kayo, tatang. Pinagdanagdak iti kastaunay. Anadan yung mat ngamin at ibagiyo. Ay, uray ka sa no ti panaganad. No oras mo na. Oras mo talagan. Saan kayo agsaw iti kasta, tatang? Kasano aklangan ngay? Amo ka ni Rodel tinang tultulong kada tayo di ospital. Saan nang aramidin ti kasjay? No awan ti panagayat na kun ka. Kaya't nalaang ti makigayam kanya. Ay na, kastalaang itirugrugi Ang agaram to day jay.
Sungbatam tuki din ah. Kaya't ko nga iti ipapanaw ko dito'y alubaw. Ada makita ka kadwam. Tapno saan ka ngagmay-maysa. Saan da kumamot na pagsangitan at tatang? Dahil tatikid daw ko, anak ka. Awan pa'y napuutak ang nagkidawakan ka. Italaan. Iso nga no agaram ni Rodel. Sumpata mo. Apay ang nakaumay ka. Ada masapol mo? Kaya't ka ngamin na makita. Taapay man. Panagkunak. Agayatak kan kalabli. Si kala ang tinakarik na akiti kastoy. Anya? Saan nakadiakayan? Saan ka naparigatan, Rodel? Gapoy ti panangan andingay mo kanyak idi di ospital. Nakariknaak mo tan iti panagayat kan ka. Pinaragsaknak iti daytaan na ibagam. Kinagpaiso na. Inturturod ko lang nga imbagatiriknakan ka. Ngamjak namnamaan nga damatan panagayat mo kanyak. Dear Mr. Lonely. Sa dino man ang tipapanam? Mapanak agpalengke. Agpalengke? Wano, adda kasing narak mo. Mangrugi ka man ako nakon. Apoy ay akasta ka mo ten. Saan ka mo tasigod akasta Makadkadlawak nga rod. Anya ko matimadmadlaw mo? Kita man ta pa nagbadbadong? Sigod mo takastoy ti panagbadbado. Saan nabayag mo ten dahi ti abado? Anya ko matimadi iti daytoy. Kasla adda pagpapapintasan. Agtal na ka man si ka Joseph. Mangtag kakit iti pagpalengke. Kwartampay lang ti pagpalingken. Awan kwartak. Ingatan ko iti piyesa ti motor. Kastalatan ti sungbat mo tunggal dumawat ak iti pagpalengke. Awan nga rod kwartak. Anya nga ti maramidak. Pangipipanam aya iti kwartam. Kanayon nga rod amadadaal di motor ko. Dayta motor mo latan ti papapanan ti sweldom. Imbaglakit din. Tanalaing adumiskarte di anak ta. Agad adal ngam saan adumaw dawat kadata iti kwarta. Wuna, ta medyo dakkel metten ti maaawat na iti panagvlag na. Isu nga rod asaan tan aparikot ti maitad nga allowance gan tuition na. Ngam agraman metten pagpalengke. Saan ka amangted? Nagadulakit din asaw. Mapankakit din. Tapno maksangtot ka adagos. Saan ka manan nga agbaybayag iti palengke? Sa dino tayan ni tatang mo. Diyak ka muna na. Awan mo't dito'y balayan na sang pitak. Ay, napanan man nga tanday di nga aman. Nakaluto ako. Mangantayo ko man. Saan ka diyan nagpakada-kada kayo, nanang? Saan mat? Awagan niyo Saan nga rod asumungsong bat? Anyamat ni tatang. Imbag ko man no ag-text no sa dino ti papanan na. Ala, bayamon. Mangantakit din tamabisina kon. Mangantulaangan inton sumangpot. Sige, nanang. Tulungan kayon nga gidasar. Sa dino din napanang. Sinurot ka nga rod di palengke. Ngam saan ka mat nakita ijay? Anya? Kat no naglawaan ti palengke, talaga amarigatan ka mang sapul kanyak Kaya't mo gayam ti mapan iti palengke. Apay nga rod asaan ka pa'y lakim muyog kanya. No kumuyugakan ka, matiliwan kayo pa'y nga rod iti lalaking? Talaga nakarugrug iti linaon ti panunot mo. Maduktalak tumatlaang ti pudno, Alice. Pudno nga? Nga dalalakim. Ay na pumurauton amin abuok mo, awan tulak ka ti maduktalam nga aramid ko. Gapo, tawan ti aramid ko. Ay, makauma ka tao. Wen, amok. Maumuma kan kanyak. Ay, panawan ka man langan. Makaamo ka, no dayta ti pagkit-kitam kanyak. Ay, di tuyak man pa'y labalay yun, nanang. Apay mananakasta ti itsuram. Anya ba nang ti kasurun baw? Masurunak iti asawa. Imbes na makarelax ko matitao ijabalay, ta day off ko, saan man. Apay, nagapa kayaw ka ni Joseph? Diyak man amuno apay ang nagbalin mo ta nakas dyan ni Joseph. Tapay aya. Naglaing nga agatap. Sapay, atapon na nga da ka no lalaki. Anya, apay kumagay nga agatap iti kasta. Apay,
Ada ka din nakita na nga aramid mo. Ay, awan nanang. Iso amas mas daawak na ron. Apay nga ron ngay ngagat atap. Diyan mo Iso nga ron ti pakasursuro na unay. Palukon mo nga tanti asawa ma. Ang mga lumakayan iso akastan. Makapasurun mo't nanang. No pagat-atapan da ka nga awan mo't aramid mo. Baybay ang laktan. Tinapatag. Awan aramid mo amaday anak ko. Sa dino tinagkapang? Ibagamanan, anapanak naglalaki. Ano kasta? Agpaysong at dalalaking? Ay, tsaka mukhang ka. Ibagamon ti kayat mo nga ibaga. Awanan bibiyang ko. Gapo siguro tawan maititad ko kan kaakwarta niya. Iso nga aglalaki ka. Jack amukan ka. Nuday tati ka panunutam, awan maaramida. Basta siya, nadalos ti konsensya. Katsyak, saan ang nadalos ti konsensyak? Adaya imbaga kakasta? Kasta mo ti turong ti saom. Makamuka, no iso ti pangiturungam. Ada kayo matgaya man nanang. Kasangsangpot mo ka di, Miles. Itay pa'y nanang. Nangisaang ako na dagos itiin na po ita mabisinak. Ngam awan mo't masida. Uray siyak na ron, mabisinak matan. Masaduta ka, agluto iti masida. Anya nga ron ti sidahan tayo itan nanang. Nalabasak da pare Sandro kon maridi nang aglaklako iti barbecue. Mapanak laangan gumatang, taiso laangan ti sidaan tayo. Sige nga ron nanang. Sakton to amalina dyan na po'y apaman asumangpet kayo. Mala, saan ako nagsukat? Ibatik laangan ti bag ko. Ne, si kamot gaya, Mari Alice. Gumatang ka? Wan mare, gumatang akman iti sidaan mi. Masadutak mo't kan agluto. Ala, agpili kan, Mare. Ta ipatunom iti ayan di komparem nga agtuntuno. Ano samlang ti aguray Tane, ado tinakapila nga agpatuno. Ayos laang mare. Mayat ti pagsapulan nyo ka ni kumpare Ado ti gumatang. Adamot basit Mare. Ay, naibus gaya man ti inaramid ko asawsawan. Ay, Mare, mapan mon ipatuno kan kumparim day tanapilim. Tama panak mo't biit mangala iti sawsawan ijabalay. Sige laang mare. At ita, Mare, nailutok amin ang dagiti order mo. Nabit ka mo't gayam magtuno pare. Wen tasaan akon nga agpaypay. At dan basit nga electric pa na nakasango iti pagtunwak. Urayak laangan nagsubli ni Mare Dina pare. Ala, itugaw mo pa yung aro dita, Mare. Taurayo madlaang di sawsawan nga alaan ni bakit ko. Taisunto di pangalaam iti sawsawan nyo. Agyamanak pare. Ni ka di pare Sandro ti lalaki. Anya ka di manan ti ibagbagam si ka Joseph. Hati ko nam siguro. Saan kayo ang nakita itay niya? Nakita nakmat kayam. Apayasaan ka nga imasidag. Tapno disturbon kayo? Agsisiimak lang Alice. Agyaman ka. Tawan nakita ajak na gustuan nga inaramid yo. Sa bagay, alangan mo't ngamin nga ipakita yo kadagiti tao nga adda ijay. Nga adda relasyon nyo. Talaga saan kan amaaw-awatan, Joseph? Awanan pilpilyam apagselselosam. Saan ka mo tasigo da kasta Kayat mo, taipulong kayo kani Maridina nga adda relasyon nyo. Apay, ada ebidensyam iti day nga ipapabasol mo? Urayam! Makaalak to iti ebidensya. Ne, Mare, apay anak ka umay ka dito balay. Kaya't kayo akasarita ka ni pare, Mare. Madanagan ak ngamin iti aramida ni Joseph. Ne, apay, Mare. Kanya tararamidan na. Tsak mo noon niya ti mapaspasamak iti asawa. Ngamin, kadagito'y kanlabas. Kanayon nakapagat-atapan nga adda kanu lalaki. Ita, nakita na idikalman nga agpatpatuno ak iti barbecue. Pagatapan namanen alalaki ni pare Sandro. Anya? Iso nga ibagakon kada kayo, tapno una ak ni Joseph. Kunana ngamin nga ibagana kanukan kamare, alalaki ni pare Sandro. Amka ka amangan numamati kamat. Ay na, limpyo pa'y matlati panunot ko, Mare. Saan kayo apagatapan iti asawa?
Takanayon kumot akaduan ni Sandro iti inoras-oras. Agyaman no kasta, mare. Kita amare. Amangan mat no ni pare Joseph Ted aramid na. Ngam ipapabason na laengken ka, tapno saan mo amadlaw ti aramid na. Kasta nga ta? Kasta ti aramid ti daduma alalaki. Kasta gayam. Haguray ka man. Isuman ti siputak. Wen mare, no kasta nga awan aramid mo, ket kanayon nakapagatapan, ay sos. Iso, ti adda aramid na. Mabalin nga adda kinagpaiso ti imbaga ni Pare Sandro. Ngamin, kanayon ano dumawat at iti kwarta ka ni Joseph. Ibaga na nga awan kwarta na. Us-usaran na lakit di apagbababa iti kwarta na. Agalwad day dya at Joseph. Oras ang maamwak nga da babae na. Pagtalawak di ti balay. Kuna ni Pare Sandro, ano nagbalin ama nagatap ti asawa a lalaki, mabalin ka no nga iso ti adda aramid na, nanang. Anya, kasta nga tangag paisaw. Adda posibilidad na, nanang. Anya nga ron nga iti aramidam ita. Jakmat mabalin asurutan, tadamat trabaho. Iso at cellphone na ti siputak, nanang. Ay, kutuna. Saan ko abibiyangan ti cellphone na? Gaputada password na. Ngam siputak no anya ti password na. Ala, anak ko. Tapno maamwam no anya ti agpaisaw. Aday ka, imo na akong dito pagidaan mi. Aging tuturo ka, tapno masiputak ti password ti cellphone na. Alice. Nagsapa ka maten amaturog. Saan ko asungsungbanan? Itikas ka, pagarupan na nakaturog ako. Aday ta. Hinukatan na ti cellphone na. Ti amuna kat nakaturog ako. Siputak ti password ti cellphone na. Nakaturogan ti asawak. Ala at ti cellphone na kat nukatak. Agpaiso ti atap ni Pare Sandro. Adda babae ni Joseph. Good night kan I love you tinaudi at chat na iti babae na. Hidinto tadi na pa'y maibaga kanyak dagiti ang balikas. Huwanan ko iti bae. Anay ko. Anya ti mapaspasamak ka. Apay nga agtapis ka, kat matmaturugak nga rod. Maturog tarupam! Isomat lagayam apagat atapan na, tasikat ya daramid na! Nay, apay nga addakan ka ti cellphone ko. Nabasa ko dagiti conversation nyo iti babaem. Hawanan kay tibain. Kwa Alice, agpalawaga. Ginargari nak ngamin dahit babae. Isinak ko man, ngam binutbutang na, nga agipulong kanukan ka. Iswaday day, jak masinaan. Uray anya pa iti bagbagam! Nalpasan na nagbasol ka! Ala, pumanaw ka! Anya? Ne, si kamat Alice. Rabrabi, apapanawon nak? Sa dino nga iti papanaw? Awan bibiyang ko! Pangasim, sana kumamot apapanawan, Alice. Maasi ka kumamot kanyak, Nanang, pakawanin niyo ko man ni Tatang. Saan niyo napapanawan? Adda babae ti Amang Miles. Pagat atapan na kakanayon, gayam, iso ti adda aramid na. Nanang, kaasimot ni Tatang no papanawan niyo. Madlaw mat asaan na akayat ti pumanaw. Agkid-kid daw mat iti pamakawan kada kayo. Kayat mo ka di apakawanag ti Amang? Kumananang. Saan man lang siguro nga ay ayatan ni Tatang ti babae na. Tano ay ayatan na. Di iso ko matipilyan na kat pumanaw. Sige, ipagpagapukan ka, Miles. Saan ko apapanawan ti Amang?
Agyaman ak nanang, no saan yung matlang apapanawan ni tatang. Agyaman bagat. No saan nakmot lang papanawan. Saan asyak ti pagyamanam Joseph? Agyaman ka iti anak ta. Gaputa saan na akayat apapanawon ka. Pakawanan na kumaalis. Isumot na gayam. Akas ta unay ti panaggatap mo nga dar-aramidak. Kagayam, sika ti adda aramid na. Iso nga rod nga agkit-kit dawak iti pamakawan mo baka. Manipod ita. Saanon ang mabalin nga ibagam kanyak nga awan kwartam. Obligasyon mo ti mangted iti pagpalengke. Naawatam? Uwan bagat. Ikarek. Agbalbaliw ako. Dear Mr. Lonely, Apay namin nga ipilit mo ti agabrod aya. Na. Agpampanunot ka kadilinet. Anya ti kayat mo. Kastoy latan akanayon ti kasasaad tayo. Ammumat amasikog ka. Kasapulan tayo ti kwarta. Anya? No sa anak nga agabrod. Panagkunam ka di. Kat umdas ti matmatgadak dito'y Pilipinas agastusan tayo. Saan ak matagastadura kat? Amok matiagtipin. Pangaasim. Di mo nlapdan ti panagabrod ko. Ilakad kong dagiti papeles ko. Madanagan ak nga Rod Jason. Anya launay ay ti pagdanagam. Kasanulangan no agabrod ka kat. Negatibo man ngaminan ti adda iti panunot mo. No matuloy ti panagabrod mo. Agawi dakmat iti ayan dagiti dadakkel ko. Kas kanayon ko nga ibagakan ka. Agabruda, para iti masakbayan tayo. Anya nga Rod ti maramidak ngay. Suportaran na kumamat iti planok. Taparamat kada tayo ti kastoy nga aramida. Linet, adyak kunam. Agawid ka. Wen anti Alma. Ay mabalin mo't nga agnaud ka dito'y balay. Nga uray awan ni Jason dito'y. Nasayaat kayo kanyak anti. Saan amay libak dayta? Ngam nataltal na ngamin ti panunot ko. No iti ayan dagiti dadakkel ko ti pagnaldak. Ay, sa bagay. Maawatan ka, nako. Kaya't launay ni Jason ti agabrod anti. Ay, uray siyak. Saan kumutan amalapdan ti anak ko? Kanayon na nga ibaga para kanu kada kayo ti panagabrod na. Saan pa'y anagabrod ngam madanagan akon anti? Ay kasaritam anaimbag ni Jason. Ibagam ken kuana nga orayan nyo ti panagsubli na. Ay inayunam matlaeng iti panagkararag. Normal laeng amadanagan ka. Anggam di ka agpaabak. Hello, Nanang. Nakaawag ka mo, anak ko. Agawid ak dita, Nanang. Anya? Matuloy ti panagabrod ni Jason. Katjak kayat ti mabati dito'y balayda. Kunak man, no saan ka nga umanugot nga agabrod tinobyo? Ipilit namat nga Rod, Nanang. Awanan maramida. Alah, ta ibagak nga rod kang itatang mo, tasupunan na kadita. Agyaman ak launay, Nanang. Ibagam laeng no kaano, tapno ang mumimag. Inton Martes, Nanang. Urayak pa'y nga flight ni Jason. Alah, ag-text ka tulad tangarod kanyak, anak ko. Wan, Nanang. Kat agyaman ak manan. Kat, anyan ti planom ita. Nagabrod ni Jason. Kat saan kayo pa'y anagkalaysa? Urayak ti panagawid na, Tatang. Ay, manwabulan nga minan ayat isikog mo. Upat abulan ng Tatang. Ay, no apay nga min anagpasikog ka ken kuana. Di mat imbagaken ka. Nagkalaysa kay pay nga umuna. Nalpasan, Tatang. Sa balimat nga min tinunun ayaw. Ramon, di mo man istresan day ta anak mo. Amom lang arudan nga agdadagsan. Wen, hamok na ita. At dala na patag nga ibagbagaken kuana, bakay.
Agawid ka mat gaya man dito balayo. Di mo pa'y imbagbaga kanyak mat. Nag-flight ka din ni Jason? Idi pa'y napalabas alawas, friend. Kat, apay nga rod analiday ka. Kasano, no mapasamak mat kada kami tinapasamak kada kasinsin Esther kan tinobyo na. Saan mat siguro ang maaramid ni Jason tikas jay? Nang rona pa'y kat masikog ka. Nga ta? Siguro. Saan tayo nga amo? Ta saan tayo mat akontrolado ti panunot na? Ikararag mulatan tapno saan ko mailawlawan ija abroad. Uy, friend, di mo stressan ti bagim. Amo mat nga agdadagsan ka. Saan lang amin akayat ni Jason nga agrigat kayo? Isuan na panunot na ti agabroad. No agawid, da kayo lagta Hello? Lynette, shock na ito'y. Oh, nakawag kayo mat, Auntie Alma. Ay, adda ka di impawit ni Jason, akwartakan ka. Adamat, Auntie. Nasaya at ngarod no kasta. Dayta akwarta, kat para iti pa nagpa-check up mo, vitamins mo, kan dadumapay ang masapsapul mo. When, Auntie? Di mo istresan ti bagim Mangan ka kadagiti na sustansya anateng, kas kada prutas. Tapno nasalun at ti ipasngay mo. When, Auntie? Kastamat ti aramidag. Ala, kastapay nga rod. Day talaan ti ibagakken ka. Baliwak tumanan ti umaawag. Agad-anad ka akanayon, wan. When, Auntie? Uray da kayo man. Apay akasta tilangam, Lynette. Saan mo't amay drawing day tarupa man ako? Agpas nga yak samat tananang. Ha? Ne, kunak man no inton umay alawas pa'y. Mapantayon iti ospital nanang. Sapay awan ni tatang mo. Nakita kasi mangput ni Kasinsin Albert ti tay nanang. Isupay lang ti kasarita yo. Mabita nga ro na mapanak iti ayanda. Alaag matan tinay sagana mausar iti ospital. Kabaalam ka din. Nanang. Kabalak pa'y matkit di. Panawan ka pa'y nga ro. Kasaritak ni Kasinsin mo. Tapno adamang itulod ka data. Ne. Tinsamat laang matam tinaala ti ubeng. Ni tatang mat. Kita Oh. Ni Jason ti karup-rupa na. Maad tayo pa'y. Ada linutok asabaw. Ay, wan gayam. Nag-reply ka din ni Jason bakit? Dayta, ti parikot tayo. Awan ka di pa'y reply na nanang. Awan pa'y garod. Imbaga ka na si Sarian ka, kat dakkel ti mabayadan. Nayunan na kumati kwarta tayo, ngumawan mat-reply na. Ne, apay nga yakas ta? Ay, wan nga rod. Tumulong kumamot nga agbayad taputot naman ti impas ngay mau. Ti ina na ngay, mabalin siguro nga iso ti kontakan tayo, anak ko. Padas ko nga awagan nanang. Wan, ipakaamom kan kuana ang nagpasnay kan. Kat dakkel ti mabayadan, tanasesaryan kakat nga ro. Ay na, karup-rupa launay ni Jason ti anak yo. Isumat lang tinaybagan ni tatang, Auntie. Ay, huwin gayam. Kinuntak na kakadi ni Jason. Saan pa'y nga rod, Auntie? Di na matreplyan dagiti text ko kan kuana. Ne, apay ngay. Imawag mat kanyak idi Lunes. Jak amoy ti anak yo, Auntie. Ininot matan nga agbalbaliw. Ay, unayan ni Jason. Idi pa'y napalabas abulan na makadlawak, Auntie. Mabilbilang langan dagiti text na kanyak. No daddo makit awan pa'y. Bayam, kasaritak tumanan ti anak ko. Awan pa'y makatawin na ijay abroad. Hanggang kastamot ti araramidan na. Wan nga rod, Auntie. Sige,
Ibagak to, akontakan na ka. Agyaman ak, auntie. Wen gayam, ibatik na ito'y. Inayon yo, iti pagbayad yo. Ibagak to ka ni Jason. Tamang ipauit iti kwarta para kada kayo iti anak yo. Apay analiday ka manan. Dakkel tinagbaliwan ni Jason, nana. Kung akman no, agte-text ka. Agtext lang, no, day pauit na akwarta. Amangan no makumikom laeng, anak ko. Imposible, nana. Saan matasigod akas jay? Makatawan na lang ijay abroad ng dakkelan tinagbaliwan na. Kat pagsaritaan yo anak ko, maurnos yo pa'y dayta. Kasano ang maurnos? Kat di na matreplyan dagiti text ko kan kuana. Basta, i-text mo lang ta anak ko. Barang ag-reply tumutlaan. Mapasamak-samat ng tipagbutbut ngak, nana. Di ka man agpampanunot iti kasta. Ag-text to dayjayken ka. Nasurok alima atawan ti relasyon ni kini Jason, nanang. Amok ti ugali na. At dalakit di makagapo. No apay ang mabilbilang ti text na kanya. Agyaman naklaunay ta inawagan nakmadlaang Jason. Nakitam ka di dagiti insent ko kan kaladawan ti anak ta. Imawagak, tanapataglaw na itibagakan ka. Anyat kayat mo asawan. Agwin na swasta, Linet. Anya? Agwin na swasta. Apay! Saanan asikat ay ayatag. Timbagam kanyak kat agabroad ka para iti masakbayan tayo. Nga mapayakas tamad ng tibagbagam kanyak ita. Di ka matanagan. Tanong ay papan iti sustento ti anak ta. Mangtedaklat ta. Kasano kami nga rudan iti anak ta? Saan mo tamabalin na sustento laang titid mo? Nawaya ka makirelasyon iti sabali. Numay papan iti anak ta. Kasi tinakunakon. Mangtedak iti sustento. Awan amo ka basol ko kan ka. Tapno aramidam kanyak ti kastoy, Jason. At yati ko nam, Linet. Awan kayon kan Jason. Nakiwin na suwas kanyak, tata. Anya? Kasta ti kalakanakan kuwan na ti makiwin na suwasken ka. Katamo na nga dan anak yo. Oray anya ti aramidak. Awan lata, tata. Saanan asyak ti ayayatan na. Ti awanan bain. San ngagpakpakita na diya tao kanyak. Tama nga doon yapay ti maramid ko kenkwana. Anyat mapaspasamak aya. Kapay anak kapigpig sa tabusis mo nakaturog ti aputa si Karamon. Ay, awanan bain na diya, Jason. Apay, anyat napasamak, Linet. Nakiwin na suwas ni Jason kanyak, nana. Anya? Anyat aramidak, nana. Napataglaunay ni Jason kanyak. Friend, adda na damag ko. Anya dayta, friend. Agkalay sa kanun da Jason kan tinobya na. Anya? May sa kanumatlaan nga OFW di babae. Do atawan ng tinapalabas sipod nagsina kami. Apay anasakit latang aging gaita. Amok masaktan ka, friend. Ang imbagak lata, ah. Gaputa kayat ko amamwam tipod no. Awan may sasaw day jay alalaki. Bay amon, takukwadan, friend. Saan ang maikaritikas jay alalaki para kan ka? Dukasta, adda sa bali nga ikasar na. Wanan. Ay, bayan nyo latan. Ikalaysa na no asino ti kayat na nga ikalaysa. Saan tayo nga ipilit ni Linet kenkwana? Di mo't kayat mo nga kalaysada idi na kay. Ay, saan nita? Tamo kunti ugali na. Nalakalaan kenkwana ti mangisukat iti aginana.
Katsi ka, Lynette. Anya mo ti planom. Wen nga rod anak ko. Awan ka di ti planom ang makirelasyon mo iti sabali. Awan pa'y nanang. Tatang, ipamaisak pa'y lang ti atensyon ko iti anak ko. Mala, sa bagay. Dumteng tulat na ti parakan ka, anak ko. Nangiagak iti prutas para iti apo ko. Agyaman aklaunay, Auntie Alma. Ay, itod kumutlaang ti kwarta para ken kuana. Si kamot kan ti makaammo amang i-budget. Agyaman akmanan, Auntie. Ay, wen gayam. Ikalay sa kanon ni Jason, tinobyan ah. Nadamag ko nga rod, Auntie. Namamo na kano ijay abroad. Pudno ka di? Wen, pada na nga OFW. Congratulations, kadakwada. Ay, okay lang kan ka. Nasurok adwa tawanan nga awan kami iti anak yo, Auntie. Nawaya ni Jason na mangikalay sa iti sabali. Ay, pasensya kan, balasang ko. Uray anyat ibagak iti anak ko. Kat awan mo't denggen na asao. Awan rumbang nga ikiddawan niyo iti pasensya, Auntie. Desisyon ni Jason ti makirelasyon iti sabali. Amok, asaan niyo akontrolado ti anak yo. Dito'y balay samot tinagapuan ni James, anak ko. Wan, nanang. Agdat-daton kadikan ka. Wan, ngam, imbagak nga isardeng na, nanang. Ne, apay ngay. Adamot ng asawa ni Jason. Bundaway mo kumabot ng dayta, tapno makiasawa ka mo't anak ko. Nataarmat ni Jason ah. Sanak pa yan nakasagana nga gayat manan, nana. Sayang ni James, anak ko. Nuda kami ka ni James ti para iti tunggal maysa. Patyak nga agsabat tumatlaang ti dalan mi, nana. No may papan iti ayat, madi ti agap apura, nana. Nakaumay kayo, mat, Auntie. Ay, buludek ko mati apukok. Nuumanugot ka. Buludan niyo? Wen tapno makadwak ko mamit. Mabalin, mat. Ngam sumurot ni nanang kada kayo, Saan ngamin anatal na ti panunot ko no ko, Ay, wen okay lang kanyak. Kaano ngay, Auntie? Inton Sabado ko Kasaritak nga rod ni nanang, tapno ammo na, Auntie. Agyaman launay, Lynette. Agyaman tasaan mo ayimot ti apo ko. Gaputa uray kas jay ti inaramid ni Jason. Nagtalinaid kayo anasaya at kada kami, Auntie. Ni, si kamot gayam, Lynette. Siyak nga rod, Jason. Grocery store mo ka di daytoy? Wen, grocery store may itigayam ko. Kasta gaya. Daytoy lang tigatangan. Wan, saan mo nga isupot? Tandayo ko bag nga awit ko. At itibayat. Agyaman, nak. Sige, inakon. Okay. Nagpuskol matiro pa dahi ang lalaki. Sikakit di, mat, friend. Pagnumat. Kunamlan asino ang gwapo. Sika talaga. Napalabas ang dayjayan niya. Oh, naka-move on ka nga Ruden? On process. No kasta. 50-50 pa ilaan. Saan matkit di? 85%. Saan ba't analaka ti ag-move on kat? Ay na. Maasyanak kan no daduma, friend. Ay, sapay la kuma. Tamam-amum tumot tanti para kan ka. Dumteng tulat ta dayta, friend. Madimat lang, nagap apo na tayo. Amangan no may tublak tayo manan. Narigat ti bumangon na niya. Sa bagay,
Pudno takunam.